asante won ye culture efo asante promote culture na duma bi a chese ohene chese woto wonum na wo hu asante ade bi na ekoso a wotimu se you feel proud of yourself. We are proud. Eni bi na ya na bi mu nti ase no ebi no mu nti ase ye kan ye se ye de we esi ye nyu de ni bia se ekutu se bam abusua ye ni nkomo bi wa opese wutu kwan wa opese wutu kwan akofa ne ma China opese wo fa ne ma China enko abeton wo Ghana wo ya baba wa brante wo si opese nka onye sika kakra opese nka wo ankasa wo twa ticket wo je visa ko China kofa ne ma de ba na wo so beton na wo nya wo profit na ne ma bi boa wa brabo ni mu a fa number na etwago ne frɛ so ti office frɛ na yemfa ma China ni baako ye me nua ba na China na onje visa man within 2 weeks to 1 month nsa be kan visa we no you no le bi no la balaba the problem bi ni ho we nya say wakotua we is no edda form so edda form chief kra se ne bi je abe hwan da $1,000 no ye nya ne sa kakra bi watua for passport obedi asan woni wonu hwe bi ya no waje wahwe no wa bibia de ama the phone number is ne frɛ ye China travel and tour for na ye no ni nkomo bibia uhia bia nchechim bia onyo ofa na na ofre na de ofa so tifo na ofre kwa na mema wonchiremu so ni twa se me menye obi a me ye akwantu ni ma ya tina me ka se me nye US ye nye Canada ye nye London ade a yedi hu dwuma e China so why ready se kwa kodi dwanko a wo China na ni ma akfa amawa fa number na frisi na ye moa wo dwuma di na so nya wo saka visa take it na so utwa so a frɛ number na ebitwa take it kama e dey amount na problem bi e dey e ma ho e wo China travel and tour dwumadie so
ensumo santemai ebise yedie benchia nie nie yes yes we actually chimba nie dachi
Camera not done it.
abusuafo ɛyɛ nana nana Akoradu yi adom ya wonye no ba bi kro ai nana Akura na otwe dana ye kokɔhwɛ ani so ade kakra o manhia ba ye no nti abusua ɛyɛ danso hye no bibia betofom bia no ye ba besom ama mahɔ bi o so TV dwumadie so sɛ no first time na bi kaka no subscribe no like no comment no share dem afoforo enya bi ahwɛ de ama me abusua ye ni nkomo bi wa opese wutu kwan wa opese wutu kwan akɔfa ne ma o China opese wo fa ne ma o China nko abeton wo Ghana wo ya baba wa brante wo so opese nka onye sika kakra opese nka wo ankasa wutwa ticket wo je visa kɔ China akɔfa ne ma de ba na wo so beton no wonya wo profit na ne ma bi bua wa brabo ni mu a fa number na etwa go na frɛ so ti office afrɛ na yemfa ma China ni baako an ɛyɛ me nua ba na China na onje visa man within 2 weeks to 1 month nsa be kan visa no you ever know libi no wula balaba the problem bia ni ho we nya say wakotua we is no edda form cheap kra se ne bi je abe hwan da $1,000 hwan dollars no ye nya ne sa e kakra bi na watua apart from passport obaji asan woni wo no hwi bia no waje wa hwe no wa bibia de ama the phone number is ne frɛ ɛyɛ China Travel and Tour for na ye no ni nkomo bibia uhia bia nchechemu bia onyo afa na na ofre na wo de wo fa so TV na ofre kwa na mema wo nchiremu so ni twa se me menye obi a meye akwantu ni ma ya tina me ka se menye US yenye Canada yenye London ade a yedi hu dwuma e China ti se why ready se kwa kodi dwanko a wo China na ni ma akfa amawa fa number na free sisi na ya muwa wo dwuma di na so nya wo saka visa take it na wo so twa so a free number na yebitwa ticket kama e de amount na problem bia de e ma ho e wo China Travel and Tour dwumadie so abusuya me am di dwumadie chemfem kwa Alaska me de wasi ada sene ye beto so da mama piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.